lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayan nyo, sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 iti nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkal mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawan a panagdan nami. Naadaan kami mat iti 2 nga anak. May saa pulis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag-duty, ituludnak pa iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta akanayon tinagbalin a rutin mi, iti manu atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalansyam ka din? Wan, nalpasan. Kitaom dita kabinet. Nakahanger. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburat. Ingka ibalisan ititimba. Tagpapudutakmatan itidigos ko. Tani aldawan. Ngilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka. Kaidagastak ija ili. Ni Lara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Boy. Kita agman. Ni, awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Adamanan. Ngam, sabali mat anambal. Urayan ka inton lunch break ni. Na, Julie, ayan tayo tuwal niya ngay papaalaki ka. Aywan, mabit lang. Umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na. Di na maamon abinasak. Ay tuwal niya ko na. Huwag ay batay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron, mare. Jack matlag hitsan. Adto titaya. Isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No Jack pa'y lamang abak. Agawid akon. Ay parehas ta, mare. Last money da ito yan.
Mangamong ditan. Last money, neighbor laos. Ay, disturbo mat dayto yan tatumanix. Ni Bert tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh, Mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops, sapaw. Sapaw pa'y igay, ops. Tungin! Ayos! Sa wakas, Mare, nag-hits kan. Wan nga rod, mare. Sige, taya-taya manan. Taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? daka mo Adda pa'y siguro, kitaam ijelikod. Yung kamang kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan, nagdengdengak, nagprito ak iti bangus, sako sinagpawan iti rabong, dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasangay. Ay, inton bigat nga rodan sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya, katno kaaw-awid mo lang. Ita, agduty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Isosyak pala ti agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta ya. Wen. Ala, isaganam gayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't kan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo't kan ti klinik dito eh. Kaslamat lads dag ito eh. Ay naglokon. Dayay. Agdagad iji abanda. Agdamagakman. Ni Bert samat dayay. Wan. Ni Bert ngagpayso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagit awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga agduty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balaybay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya. Wen, nilakay ko nga minti guard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Anya kumangay. Awan na sakit abakang ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayati addakarbengan na amang loko. Saan asyak tiluklukwan na, kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrek iti klinik? Saan ko adyuti ita?
Mapanak tulaangan agbako na iji barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito'y balay. Ay, ang perfume ko. Apay ngawan dito eh. Ay na, usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni o, mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Ingkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay. Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliw, tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta mare. Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit laang akanito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulerete akman mo't baset tapno presentable. Ala-ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya madamdamag yo, tatang. At anang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis mandaytan. Anya nga'y kumatikalukan nga aramidak. Di ka aramay di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensyak. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Ta iso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati at dakarbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Kenlaglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Isong agparbeng ka kuma, ha? Ay, aping agsipat ka ngay. Agyaman ka ta si patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka? Katsi ka. Asino mat ti babaim? Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita! Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailang, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bet. Sa anak amabutangkan ka. Sa dino pa'y itan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramidan yaw. Tata. Awagan wano tiksam. Ay wam, tapno agawidan. Adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Ay, anyan tikas tagaramid yo, July. Itapay, tadadakilan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod nun, awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami, gapo kadagiti anak mi. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti akin kayat iti panagkalay sami. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi. July, Puno mat, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa?
Isong awan na sakit abakrang ko, uray ag babae. Aramiden na ti kay kayat na, taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Ingka man sukunan di anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta da nang idanon kanya. Saan na nanasken pa amamuan mo asina. Ingka kita ti anak mo. Nagawa, taamangan no insukunan ti bataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikasta. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki na sumurutakan ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramidam ha. O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kun kunamkit din. Agpudno ka man, Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, ay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikinini laang, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arispetuan nga inam. No kayat yu ti marispeto, di agparispeto kayo. Anya ngay, insuko mo ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta, si Kalara. Name. Sige! Idanon nyo! Saan lang ang alayat-layat ikas tayo? Idanon nyo! Natangsit ka na. Huston, Boy! Di mo palaluan ti anak mo. Pangaasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kit diya, salpag kayo! Kastamat ken ka, Daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y pangaasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No, ang sao kayo, kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaunggan nyo. Agaw ka, Julie, tamangan tayo na. Juan, Anya, kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmosar, sakbay asumrag kayo iti pagadalan. Jack mabisin, mga anak ton idi kantin. Mami, tay kwartak ngay. Awan kwartak, ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Kat no inikan kamat idikal man. Inalampay ti 3,000 iti wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat. Kat no 2,000 laang tinalak. Oh, mitlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akon idi klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Day to'y kit palagiplang ken kawan. Lolo, Luan niya kumadag iti makit kitam asaan na nasayhaat kadag iti dadakil mo. Di mo kumararamidan. Ngimkit day agaramid kay tinasayaat. Iti kasta awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat maging aramidak, Lolo. Damami kan Daddy ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan kumanatang ken ti ulom? Saan na nasaya ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase ay apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsing pet kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta, adan tumat may panakkel mo inton makiasawa kan. Lolo, Balasang kan apok. Adakan iti husto at awag.
Isungag parbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam ti tapanunot mo. Ay, July, agurigor kan sabay. Ah? Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigor kan sa. Ah? Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong ti mangga. Karaidak tasakon tupunan. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man, tasan ka manin anapan nakisugal, uno, awanan ti isugal mau. Ah? Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado ti naurnong amureng mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo, no awan trabaho. Saan kat nga ijeki din sugalan, wano pag-iinuman ti papapanam. Kaslasaan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Isa arumbeng na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. San arumbeng agibales ka. At kayat ko asawan ket aglalaki kamay. Karamidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niyaw no anyaman ti diyo nagkinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kideng. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a June, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti nagan a June. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko, amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F, may sa a single mom ni Tanya. Ngem saan ang nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na ket nagkalaysa kami iditawan 2016. Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalinmet an nayas ti linnangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti tawen 2020, kastoy man dagiti pasama. Simangpot ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y mat, Daddy. Ni, apay ngay. Malaman na. Saan ka diya nag-text? Wano imawag ka da kayo? Saan ba't nga rin nagte-text? Isa ati amok akit nakaawidan diti palay. Kinasaya at awagan man kit di. Awan nga minlod ko kit. Damagan mo sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy.
Mabit lang nga tawagak. Oh, aday ta. Agriringan ti number na. Di namat sungbatan. Apay ngay nga ta. Oray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan a sumangpet ni Mami, Daddy. Masigurado ka paawi dan dayjay. Hello, bakit? Aggaraya akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga man ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. Adaak dito'y palengke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawid. Agtaksi akton. Adapay ngamin papanan mi kini Julia. Kasta aya. Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan na tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tas sukunin kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyang nga ruti bagam. Salud-sudak ko, ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Ah, dayjay. Kadwami nga ahente itinatang. Napan kami nangan kalpasan ti pa nag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armanday, Jay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, ma. Ngam nadlaw ko na pas nagmati pa nagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim anakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Juan. Apay aya, mami. Awan matdakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan, basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatam, Mika. Tanya, Ha? Uncle Ramon? o sino tinakakotsa nang itulod kan ka? Ha? Ay, kwa, Uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak a taksi. Iso nga intulod na kundi ti balay. Sigurado ka? Wen, Uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kayat yung asawan, Uncle. Una makadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abumaba ka iti kotsena. Ha? Uncle. Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Kwa, Uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsag, Tanya. Ti kunam siguro, awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na kaarubayaw. Nalaingak nga agpaliew kunam sa. Ibagak na ito ikani John. Ay kwa, saan, Uncle? Pangasiyo. Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo kuman ibagbaga iti asawak. Pangaasiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalin, Tanya. Inkalay sana ka, tika anakak. Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lokom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya? Masapo lakasaritak ni John. Pakawanan na ka din, alakay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarik, saanin ang maulit? Tanya, Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo ngagsasarita iti barangay hall. Nakababayin ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. pasensya ka. Ngamnas kan langag sa sarita tayo. Iti kasta, adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mo't siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. John,
Kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti adu a tao. Si kamot lang tinagaramid iti pakaibaba inamtan niya. Ammumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot day ta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. Jun, Pinayabak mo tindag iti dadakkel mo. Kasta mo tindag iti dadakkel ko. Ken adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasar nga umay tumot lang iti barangay hall. anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti aking basol iti amin. Kurt, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanan, nagsublimat na iti sigod tilinangan mi. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay ko mangarod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanang, Inaldaw ka de amap mapanidyo puistuyaw. una na, inaldaw ang mapanaglako. Dagdagasag inyo pwesto, kat agigiddan kami matan nga agawid. Ay katrumbang nalaang Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la ditan ti pakilugluganan na. Una na, aramidak mat namin nakabaalak tapno matulungak iti pwesto. Nangruna no kas nga adda ag-delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe ak tumatan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga garaya ak. Talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan, tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take, ako nada iti English. Bakit? Apay ka di lakay. Di mo inton umay alawasan ti kasangay ni Mika. Aywan ngagpaiso Ay na, nagbiit ti tawan. 19 na gaya man. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awa-awiran. Ita balasangan. Kat, anyang iti plano. Ay kat aghanda tayo bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Nagadun ngay lakay. Basit lang dayta. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti serbi na iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaam mo, Jun. Wen ka di, danagmun aya. Awisem dananang kentatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ida. Anya. Ang mga nukumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ay kat no kumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nak ko ma. Agyaman ak, Daddy. Thank you so much. Uray nga min saan asik ka ti pudpudno nga ama. Inpatag kan inayat taklat na. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami ni Mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni Mami. When Daddy, amok kan napanagnakakon dayta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng, jak amo no anya tibanag mi ka ni Mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak at ipamuspusan na matlata ti amin tapno makaadal ka. Ayman kaya, ayan ni Mami. Naibus nga minan ti arak nga inuman mi ijalikod. Dayjay man, ada iti lamisan da Uncle Edgar.
Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, Daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikasom ket di dagiti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maigbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natengken prutas, lakay. Sapay ti kayak daket door to door. Awan parikot iti dayta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem, lakay. Sana balen. Tinapatay, may deliver dagita nga order. Agbiyahe akto, inton may deliver ta amin. Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagi jay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga, lakay. Siya kun, bakit? Awan rumba nga pagtanagam. Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, matibilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta, lakay? Pampanunutek laang matipan nakabanog mo. Ay kat talaga akasta Tinapatag at tinulong ta. Sige, sika nga rod ti makaam mo, Jun. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, diyak mo na. Cellphone siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrubrubat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amuyo mo, tadyak ugalit ni makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranang. Makauray mo't siguro no sino man dahi tanga umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inakagsukat na mapanak mo tinagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala nang, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit? Anya kamot din. Makakigkigtot kamot, Jun. Pasulpot-sulpot kamot. Saan ka ba't aginigtot nga nakigtot ka? Apay nga ka dito eh. Apay, di ka nagbiyahe. Masaduta ko. Grabe manan ngamin di traffic. Sa akto manan agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga ruden ang agawit, daing kaagluton iti pangrabyan tayo. Agiddantan bakit? Ay naumunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpigsaan ti gumatang lukas ti nga oras. Agtaksi kaminton kinimika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika. Wen, adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit. Diyak mo't maawit amin, tadda mo't awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kaminton nga agawit. Anya dahi ta aya? Yagbon ata siya akong ti mga wait. Diyak amo no anya day jay, tanaka-eko bagmod. Ala akon, tapno awan tong tibit-bitin nyo nga agawid. Agriring ti cellphone ni Mami. Adda iti bag na. Nakita kasi merek iti banyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw Jun. Iti kasta datati agdan na. Anya di kaya tasawan da ito eh. Diyos ko. Nagadupay ti chat da. Ay na. Kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan. Nga kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat da dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da.
abak da pa yung ti teenager nga ag-boyfriend kan ag-girlfriend. Ne, nagsapa ka mo nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ibiyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Tasak tumot mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni mo't bayaw Edgar ti agidis-diskarga kadagiti kasangsangpot anatay. Inayabam ka di, bakit? Ah? Ay, wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya, Wala kay. sa bagay, isupay mo't nga igatang na itikanan dagiti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay. Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin nantil namanan. Ay na, di dala agbain. Uray kumamat, no agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadadamot nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang ti kastoy. Naskan ama-amuan ni daddy da ito'y. Ibagak kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in save ko a conversation ni mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipulong ko ka ni daddy. Makaamuditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak. Apay! Diyaka mo, Jun. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti danam. Anya? Amang ano da ito yun ti makagapo ti pagsinaan ta. Anya? Talaga si Kapay tinatured amang ibagay ti kasta? Itataam mo mun ti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan no niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumot a pamilyadon ni Edgar. Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, diyak pa'y lang ang masungbatan day ta sa ludsod mo, Jun. Basta ti amok, kat agin innayat kami kin Edgar. Anya? Kidawak nga itad mo ti wayawayami kin Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akon anaragsak iti danam. Awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumano kay ti sangwanak. Kamangan nun niya pa'y ti maaramid ko ken ka. Panaw! Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Edwin ti probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edwin. Dua kamilaang nga agkabsat. Agtawanak iti 21 iti pimusay dagiti naganak kada kami gapu iti maysa nga aksidente. Manipud idi, siya kun tinangisakad iti panagbiag mi nga agkabsat. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ti kabsat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, at do'y talawans mo, Shirley. Agyaman nak, Manong. Awan ang yaman na ading ko. Amumat nga ipaay ko amin ang kasapulam. Basta ikad mo kumamot agadal, wan? Un ka di, Manong. Danag mon aya. O sige, tamapan akon. Sige. Agan anad ka tidalan mo ading ko. Agawid ka dagos intol malam, ha? Di ka man agparabiin, tani. Delikado ti panawan ita. Amang ano makasalaw ka ti tadalan iti manglukokin ka. Un, di kagda nagtakabaulak ti bagik, Manong. O sige, inakon. Ay, una yung tingabsat ko.
Bimaba yan, di na amo ornos na gitosar na. Agkaiwara na giti sapatos kas kada medyas na dito'y salas. Agraman bagkin libro na. Hindi sunalatan dito'y tugaw. Ay, oo na yun ay. Tinasayat. Siya akong timang yornos kada gito'y. Napanog siguro ang naggapoy yung pagadalan. Iso adinan inyornos na giti usar na. Naimbag nga oras mo, Edwin. Sigamot gayam, Cindy. Kunaklakid din nun ni Shirley tag-tuk-tuk-tuk. No kasta, di pa'y simang patikapsat mo? San pa'y nga rod? Gat ni, rabiin. Umunag ka, ta di taon nagtipag-stroyaan ta. Ay kwa, saanan? Umay ko lang itid kang kaday to eh. Ha? Anya nga itilinaon da ito nga eco-bag, Cindy. Sabon kandilata. Ado nga minti-intad ti ikit ko apasarabok manipod Canada. Jakmat mausar amin ti sabon, kan medyo nauma akon iti dilata. Iso nga itad kon kan katidad duma, Edwin. Ay na, agyaman ako na, Cindy. Orekas kas ano, makaraman kami mo't iti imported adilata. Awan anyaman na, Edwin. O sige ha, mapanakon. O sige, Cindy. Agan-anad ka. Kat ulitak manan tagyaman. Hello, anding ko. Sa dinutayan mo. Rabin, Ay, kwa. Addaak dito'y balay ti kaadalak, manong. Adda ngamin aramidan mi a project. Kastaya. Kat anya oras ka ngayong agawid. Ha? Anya oras ka nga agawid, kunak. Kwa. Sa anak nga agawid ita, manong. Anya? Ne, sa dino ay nga ron ti pagturugam no kunam andi ka agawid. Maturog akon dito'y balay ti kaadalak, manong. Inton bigata kun nga agawid di tabalay. Sige. Sige nga rin ti makam mo, ading ko. Ngam ne, ti kanaan ko nga ibilin kin ka. Di ka makin inom iti arak. Wan, unay kalakid din aya. Kasi itinakon manong, balasa nga kun. Amu kun tar aramidan. O sige palpasan mi pa'y tar aramidan mi a project mi. Sige, ading ko. Masapakan to nga rin nga agawid inton bigat, wan? Wan, o sige, taida po kun ti cellphone ko. Bye! Sige, ading ko. Bye. Nasaya at mata simangpat ka na, ading ko. Itay kapailaan or urayan. Nakaring ka pa'y matlagay manong. Nabartek ka manin. San mat manong? Nakainom lang. Ay, unay kan, Shirley. Di mat imbagakan ka ano mabalbalin katliklikam ti arak. Awan tinasaya at nga itid naging kadayta. Nabanugak manong. Isa pa nga simta din akong sermonan. Okay? Anya? Kaya't kuntagin na. Sige tamapana kon iti silet ko. Good night, manong. Shirley, mabit lang. Saan ta pa yan alpasan nagsarita? Shirley, agsubli ka dito eh. Na yan tigapsat ko. Naibarkadan sa amatan ni Sokasta. Kanayon matan na marabyan nga gawin. Sakit na barbartag. Ay, oo na yan. Ti pagdanagag. Amangan lumabaybayan na ti panagadal na. Naka-order ka din iti pulutan, Maria? One friend, itaypay Kastoy ati biyan. Hay. Nako namon friend. Happy all the time. Aywan gayam. Inawagam ka din ni Jerome? One friend, sigurado apa umayin day jay. Kadwa na kanukit ni Harvey. Ayos. Agpatpat nagman nga rudan nga inom da ito, bilang laang. Sigurado day ta. Cheers! Cheers! Tumakder ka ditang tagawit tan, Shirley. Sana magawid, mano. Pangaasim, tasaan kumaanat ang kanti ulom. Tumakder ka ditang tagawit tan kunak. Di mo urayin nga kung tutak ne.
sino ka kumaya tapno tong palak iti bagbagan. Ha? Shirley, Saan mo't asikat itatang ko tapno tong padan ka? Sige, ate amak. Saan mo't? Saan ka di? Don't act like my father, my dear brother. Ngamin, iti ka man, saan mo to ang maartapan ti pamatag ti may sanga, ama. Nawatam, ha? ay na. Aglablabos kan Shirley. Masipat kan san. Sige, ah. Sige, sipatan na. Tungtaan na. Saktan na. Tanin naramid mo dita. Lipat at matan nga dakot sa twa. Anya. Lukas ta, talaga asanan ang nagaw-awid jay Adim, Edwin. Ay, wala nga rodante. Ginapudno na. Matanda na ganakin ko, ana. Natangkan tumot ngamin ti ulo na. Di nakmatan dangdanggan. Iso binaybay ako na. Barang ano makaamiris katagawid tumot lang di kapsat mo, kanakan. Tay tamat ti kanang nga karkararag konti. Sapay la ko ma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na kat baliwan ng tikas diyang ugali na. Ay, unay matlakit di ngaminan ayan ni Shirley. Saan matasigod akas jay? Nakasingsingpat mat iti uping. Aging ga nagturpos iti high school. Itataadan iti kolehyo. Kastamot tenter aramidan na. Day tagat nga rodante. Na-impluensyahan samot kadag iti babarkada na. Mabali na kasta. Ngam no para kanyak. At damot laang kin ni Shirley dayta. Ante, Ala, bayampay laang jay atim. Patsyak nga agawid tumat laang day jay. Inton mailiw-liwag nan ti sakit tinakam na. sapay la ko mga rutakas tangag paiso. Agyaman ak tanagawid kamot laang nga natin ko. Pasensyakan kadag itinay sa usawang ko ken ka. Ikarik, saan na maulit? Talaga saanin ang maulit, Nay. Ngamin, pumanaw akon dito'y balay. Anya? Kat kasanong ti panagadal mo? Agsardeng akon nga agadal, kat sumurutak itinobyo. Shirley, Basta agsardeng akon nga agadal. Nalawag met siguro tinangag mo, Manong. Nagawid aklaang, tapno umay ko alaan dagiti badbadok. Pumanaw akon, kat di na kon bibiyangan. Anay ko. Abay nagtumpa ka ngay! aglablabos ka na talaga, Shirley. Kaputo sa anak nagtagtagari, aramidam latan ti kagayat mo. Apay akasta ka natin ko. Anya tinagkurangak, takastamot lang ter aramidam. Aramidam mo't amin nakabailak, tapno may tagkulang dagiti kasapulam nga agadan. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Sika lang arodan tinakabasol, ngam sikapay lang kadaganas ng agdrama. Nasakit tinakam ko kan ka, gapo iti panangkabil mo kanyak. Shirley, Basta baybayan na kon. Mamin ano ayang nga ibagak asaan akon ngobing. Amukon ter aramidak. Iso apang ngasim, di na kumanlapdan kadagiti kayat kong aramidan. mano abulan maten manipod pimanaw ni Shirley dito balay. Oregas jay tinaramid na. Napatiglat tamad kanyak ti kapsat ko. Diyos ko, tarabayam kumati kapsat ko. Sika kumanti makaamo amang protektarkan ko, ana. Ilisim kumay ti pagpagadan na. Kat isuro nga agtungpal iti pagayatam. Italagkon kan ka ti amin, Diyos ko. Sapay la kuma. Talawlawagam ti panunot ti kapsat ko. Kat agawid matan diti balay. Ne, agalas 10 matgaya man iti rabi. Maturog akong tani. Masapak man na mapanagtrabaho intong bigat.
Mayak, tanadabag ko asimang patgayam ni Shirley kaanakan. Wananti, simangpat ngagpay sa tikapsat ko. Kat, kumusta ngay? Sa dino ngay tinagnaidan na iti mano abulan. Ay, nagabang da ka no iya syudad itinubyo na. Naimbag man, tanapanunot na matlaang tinagawid. Kapilitan na, tabugbugbugon ka no matinubyo na anti. Anya, Deta tipod no anti. San lang nga dayta? Masikugpay ni Shirley. masikog ko ng Edwin. Wananti, Ay, una yan. Sa dino tayan ni Shirley. Kaya't ko ang makasarita, tikapsat mo. Gusto mo na, itay ka pa'y asangit-asangit. Ay na, makarangrang kang ubing. apa yan? Itay pa sangit ti anak mo. Makapasurun nga ron. Matitilang akong gapo iti kasasangit na manong. Ayunay kan. Saklutong ngamin Uno saan, ikami tigatas na. Amangan mo't numabisin isungag sang sangit. Masadutak! No kayat mo, si kantimang saklot, kan mang timpla iti gatas na manong. Ayunay kan aya. Kasadot mo mo't laamin Masadutak nga rood manong. Oh, si kantimang awir, tarumwana. Anya. Le, sa di naman ang tipapanamway. Basta rumwarak, adda na patag alakad ko. Nakasukat ka mo't Shirley. Sa di no tipapanam. Sumurutak iti gayom ko iti syudad manong. Mapan kami ang trabaho iti. Kita sino iti mga awir iti anak mo no kunam amapan ka ag trabaho iti syudad. Ibatik pa'y lakan ka, amanong. Anya. Le, amumat nga da trabaho. Oh, di tugot mo iti trabaho. Ay, sana mabalin Makaamukan no anya ti aramida manong. Basta ibatik kan kaninaitan. Si kapay lang ti makaamukan kwa na manong Edwin. Amangan no da pa extra kwartayo di tanti. Bumuludak pa'y kuma. Mano kumaayati buludam kaanakan. No da nawadwad kwartayo. Oray anayin nyo kuman 2,000. Sa nabalit ay tigkumutla nga dago sa paman ng agsuldo At iti 2,000 abulbuludam kaanakan. Ay na, agyaman ako na yanti. Laimbag lang tadda kayo pagbulbuludak. Nawan kayo lang. Jack amuno kasano kamin kininetan. Awan anyaman na kaanakan. Basta lakit di addaanak, tumulong nga. Ba nagapagyaman ako na yanti. Tailak kayon to kininaitan inton mapanak a grocery. Iti kasta, saan nga isupay agatangam. Agyaman na kanti. Jack to pulos maumang agyaman iti kinasaya at kada kami. Sapay la ko ma. Tabindisyonan da kayo pa iti Diyos gapo iti kinaman nagparaboryo. Itay ka pa'y apalpaliiwan Edwin. Kaslada na unag apampanunutam. Nagkatang nga ro iti trabaho sindi. Anya? Ne, taapay ngay mat. Intugot ko nga minti ka nakakijay. Winarningan da kidintibos ko ajak mabaling nga itugot ti ubing iti trabaho ko. Ngamiliblibas ko. Tawan mo't nga rod mga awir ken ko na. Aging ka na doktalan na. Iso aday jay. Inikat na kon. Grabe matibos mo. Dila na asyanan iti ubing. Wala nga rod. Parikot kukit din o pangalahak iti kanan mi. Tilaw na'y panggatas ni Nathan. Pangalahak nga itan tawan mo't ng trabaho ko. Aguray ka. Hiring timol a pagtrab-trabahwak. Ha? Iso na laang ta janitor laang matibakan ti ama applyan ijay. Kayat mo ka di? No kayat mo, ibagam laang ta i-rekomenda ka. Ay katwa na. Urayan niya a klase ti trabaho. Tinapatag at pagtrabahwak. Kat itapay lang. Agyaman akon, sindi. Pakitaltalyaw yung mananti ka nakakanaturog iti utility room, tata? Nakastra, intugot mo manen ni Nathan, Edwin? Wan, tata. Awan mat ngamin kadwanay, jebalay. Iso nga intugot ko na. Apay ni Cindy nga Saan na day off ita, tata? Kan may sa, mababain akong kankwana. Iso nga anusa kong nga itugtugot ti kanakak. Di ba tipat-pati matlang kinanti Madelyano ka? Wan, tata. Ngam nagpamali lang amin ang tidelya. Kasta,
Mala, di kagdanak. Tasya kung ti makaambo iti ka na kam. Agyaman ako na tata. Awalan nyaman na barok. Sige, tarugyak mo tentag trabaho. Apay, di ka kadimarigatan ng aglinlinis, kabayatan nga ubam ni Nathan, Edwin? Ah? Saan mo sindi? Sigurado ka? Wen, sigurado ako. Kita man eh. Oh. Basic. Bilibak at talagahan ka, Edwin. Uray na kaad-ado ti pampanunutam, maalam payla ang timang rabak akasta. Ah, ay katuwa na. May mayat mo't lang nuragragsakan tayo tibiyag. Positive vibes ako nada. Sa bagay, husto ka matkit di iti dayta, Edwin. Ay, gayam. Agyaman ak man na. Itian niya, Iti pa ng tultulong mo ka na kami gininitan. awan anyaman na kunakmanan. Naimbaglaangan ko nam, tanaanos kan nasing patibos tayo, kat impalubos na nga ura itugot mo ni Nathan iti trabaho. Wen nga rod. Dakkel nga utang ko na imbaga na akam dahito ka. Ay na, di mon panunutan dayta, Edwin. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Naimbag man ta na panunot mo tinagawid. Kalpasan ti 5 taon at di mo pa nagpakpakita dito lugar tayo, Shirley. Nagawid na, taumay ko alaan ni Nathan, Manong. Anya? Ne. Anya ti kat mo asawen? At danobyok a Canadian, kat plano minti ang kalay sa ikimabiit. Itikas na, maitugot nakmatan iti Canada. Naibagak matan kan kwa na ti may papan iti anak ko. Kat ko na nga itugot mi nga agpa-Canada ni Nathan. Iso nga umay ko nga rod alaan ti anak ko, Manong. Saan na mabalin? Ha? Inaiwanak iti nasurok alimatawan ni Nathan. Siyak tinagsakripisyo. Ita, basta umay mula ang alain kanyak. Saan na mabalin ti kasta kapanunutam, Shirley? Ang Manong, anak ko ni Nathan. At dangarod karbangak ang mga lakan ko na. Wen, pudno nga anak mo ni Nathan. Sikati na. Sikati nang ipasngay kan kuana. Dahil ti kinapudno asa na may libak. Ngam ti saludsod. Nagbaling ka kati nga inakin kuana, ha? Ha? Inaiwanam kadi. Saan? Tapinanawam. Imbatim kanyak. Kat siyak tinangaywan kan ng padakkel. Siyak tinagsakripisyo. Shirley. Manong Edwin. Napatagan kanyak ni Nathan. Isungauran niya pa'y aramidam. Jak ipalubos nga ipanaw mo iti danak. At dakarbangak amang iparit, kaputas siyak tinangaywan ka ng patakkel kan kuana. Ngam no ipilit mo nga alain. Iyuman ko da ito'y abanag kadag iti masaknan. Anya? Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Flory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaesem nga agdengeg kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ano malaglagip ko kat makaisemak ajak amo. Kasla marunawak ngamin itibain no malaglagip ko tinapalabas. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Rumwar ka dito silid mo, taing kasangwan ti nga ilem, Flory anak ko. Ha?
Rumwar ka kunak, taada siya nga ilem. Asino, nanang? Rumwar ka nga Awan matnam na maag amang sarungkar ita kanyak, nanang. Ada nga raw. Ala, rumwar kan. Tadikat mataktikan nga agur-uray di tao kang ka. Asino nga min ayat idakdak mati nyo asa nga ilik, nanang. Basta rumwar ka, taing kasangwan. Ala, agawa am tanay. Itaypay nga agur-uray. Naimbag nga oras mo, Flory. Ay, kunak man laangan no asino ti bagbagan ni nanang kwa sa nga ilik. Si kamat gayam, Andro. Uy, siyak nga ron. Sabong gan chocolate para king ka. Agyaman nak, Andro. Ngam pasensya ka na. Tadyak awatin dagita asabong kan chocolate. Ha? Adda nga minan impatulod ni Bricks kanyak. Iso adjakon ka sa pulan dagita. Ni Bricks ko nam? Tinamamom iti online? Wan, nasingpat ni Bricks. Itid na amin na kayat ko. Ipapay na amin aka sa pulag. Iso nga awan nga rodan ti birukat pa'y. Naragsa ka kun kankwana. Iso apasan siya kan. Ngam na sa isaya at siguro no pumanaw kan, Andro. Ha? Saan ka mat siguro atulang? Tapno di mo na ngagtimbagak. Flory. Addan nobyo, iso nga ibawing mula angan iti sabali ti panagayat mo. Ha? Ay, kwa... Oh, anya pa'y lang ngay tararamidam. Pumanaw kan Apay, di mo ka din naawatan timbaga, ha? Ay, kwa... Wano kayat mo, ulitak pa'y tapno maawatan kan mangag mo anaimbag. Ay, kwa... Saanan, Flory? Maawata kong tikat mo asawan. No kasta nga rod, agawit kan tani. Adupay ti aramida. Nagalas katikas na nga ugali mo, Flory. Apay manen ayatatang. Anya manen ti madi nga inaramid ko. Taapay akas ti bagbagayo kanya. Na, tagdamag pa ilan. Di ka ba naging didam mo, sika, Flory? Anya ngamin ayat ti basol ko. Ibagayo atap no amok mat, tatang. Abay, ti ko nam ka din. Kat nasaya, tikas na ginarabid mo kinandro. Ha? Binastos mo, yung tao. Tatang, saan ko abinastos ni Andro? Nasaya at tipan nakisaritak kan kwa na. Kasang-sangpit na lang. Pinapanaw mo kin tinatagos. Kinaistoryan pa'y kumamot, Ay, jak lakit di maanusan ti makiin ni storya iti mabayag kan kwa na, tatang. Kan maysa, addan nobyo. Iso arumbang na laang nga rutina ramid ko apa ng busted kan kwa na, tatang. No apay mat ngamin, adi mo kayat ni Andro insan. Kat no nasingpat mat, nagagat pay. Ay, pakpakawan insan yoli. Uray maibusanak siguro iti lalaki. Jak tupulos pagtatakkunan dayjay nga Andro. Anya? Grabe ka mat insan. Apay, anya ngamin ayat ti basol ni Andro ken ka, takas taunay tiguram ken kuana. Awan matket di insan. Angam, basta, kagurgurak dayjay a tao. Numabalbalin, jak kayat makakikita itinalaan. Ay sus, di ka unay insan. Amangan no agballa tagtukin ka dagitang ibagbagam. Ay, masurunak at talaga insan. Iso apang nga asim ta saan ta kuman apagsaritaan da nga Andro. Makabasbaso lakpay ket di. Okay, honey. Thank you for your time. Until next time, I love you. Bye. Ay da, agsaysayang ka lang iti oras iti dayta a foreigner, Flory. At dayta kayo manin ako naknanang. Kumuntra kayo man ako nakon. Saan ka akong kontraan? Ibagbagak laang ti kinapudnaw. Panagnakakada kayo anapod no ni Bricks kanyak. Bayan nyo, tayam-am mo kayon to iti agbalin aman mo gangyo. Di ka man agbalin nga ambisyosa, si ka, Flory. Nanang, Oho, awan lat amo kundi ta ibagbagam anubium a foreigner. Ni Andro ti aklunam. At least dayjay ta nakasigurado kan. Amumon, saan ket aday ta ibagbagam a foreigner aday mo mat ammo no napudno kang ka. napudno nga rod kanyak ni Bricks, nanang. Agsagana kayo kiti. Tamapantayon to sabtan ije airport inton agbakasyon dito lugar tayo.
Maya, tadda ko mapabor adawata king kayuli. Anya ko madayta, Andro. Ilakad na kumakin ni insan mo a Flory. Ha? Ay ayatik ngamin unay ni insan mo. Iso pang ngaasim ka di Tatulungan lang amang harang kinkuha na yuli. Ay kwa, mawatan ka iti kayat mo asawan, Andro. Ang amumot nga adan nobyo ni Insan Flory, saan ka di? Wen, amok dayta. Ngumuray tanubyo na pailaang mo. Saan da pa'y mo't nagkalay sa? Ha? Alan pang-asim tatulungan na kininsan mo a Flory. Ay kwa, jak maikari a matulungan ka, Andro. Ang padasak a kasarita ni Insan Flory. Palutputak a naimbag no kumustadan iti kunana a nobyo na. Sige, Yuli. Kat itapay laan. Agyaman ako. Ibagam to adagos kanyak. Noan niya ti ibaga ni insan mo ken ka. Wen, di kagdanag, taibagaktukin ka adagos noan niya ti mapagsaritaan mi kan Insan Flory, Andro. Hi, Flory. Naimbag nga oras mo. Sika man yan? Siyak nga ron. Imaya, taumay ka kumaawisan. Umay nakawisan ko nam, Andro. Wen? Feeling ka matan niya. Ha? Apay, ti ko nam kadikat basta sumuro taklatan kan ka. Oh, Flory. Anya nga ita mo? Ang mga no sumuro takkan ka kat pagaramidan nakpay kit di itidakas. Flory, ada respeto ken ka. Di kagdanag. Tasan ang mapasamak ti pampanunutan. Ken may sa, amunak mo tinsan ka di? Di kan tupulos pagaramidan iti dakas. Promise. Mabaling ka di, Andro. Di nakdisturbuan taado tiyar aramita. No kayat mo di tulungan kan. Iti kasta, mabibit amalpasti ko ng mga aramidam. Ay no, makulkulitan ako na talaga kan ka, Andro. Pumanaw ka man iti sangwanak. Ang mga numasulok ko pa'y dagiti nagdadakkel ang mulagat mo. Ha? Ala, tanong! Sino tinangtad ka dagitaan natang kan prutas, nanang? Ay kat ni Andro asino kumapay ngay. Di mo't imbagak asaan yun ngaw-awaten ti ito dayjay nga, Andro. Taapay kumangay mo't adyak awaten. Amangan ngamin numang namnama pa'y lakanya. Apay ngamin adi mo pa'y laaklunan. Tapno ibagak keng ka, ni Andro ti kayat kong agbalin a manugang. Iso ti kayat ko apakiasawaam. Iso nga aklunam din, tada kayo ti agbagay. Saan kat aday di ibagbagam a foreigner. Ay, pakpakawan nanang. Apay di mo amo di pagsasaaw. Kaaruba first before others. Mamin ano aya nga ibagak kada kayong adyak kayat dayjay nga Andro. Jak kayat tikaskan kuha na anang isit. Kandakkel ti mulagat na nanang. Period. Oh, apay akasta ti langam, Insan Flory. Kasla dakkel ti parikot mo Ay, talaga dakkel ti parikot ko, insan. Apay ngamin aya. Ibagam barang adama itulong ko. Awan ti may tulong mo, insan. Ha? O sige, umuna ako nga agawid. Adapi ngamin na patig nga si kaswak. Panawan kan dito, insan Yoli. Mabit lang, Insan. Urayan na, taggidan tan nga gawid. Insan Flory! Anya nga taaya ti rumbang nga aramidag. Tapno kaya tinak ni Flory nanang. Ay na, no di nakakayat ni Flory. Mangsapul kalaangan iti sabali nga armam, anak ko. Di mo ipilit ti bagim kankwan. Ta sigurado ang masaktan kalaan. Agam, isumat nga ron ti pitpitik ti pusok nanang. Ni Flory lang ti adda dito'y pusok. Isulaang ti babae anak karit na akit ikastoy. Kat ni Flory mo't lang ti kayat kong agbaling nga inadagit agbaling tong anak ko. Wan angam kasano nga rod dayta kat di nakamot kayat. Sa anak nga agsardang. Aging nga aklonan nak ni Flory nanang. Andro? Wan nanang. Aramidag amin ang kabawilak. Tapno iso ti masawak. Anya? Marikrik nak nanang. Saan da nga agbayag iti nobyo na foreigner. Iso nga ituloy kulat nga arman ni Flory. Patsyag ang magunod kung tumot lang tinasamit asungbat na. Puutin nyo to'y kunak, nanang. Apay nga
Jakmatan mauray ti awag ni Briggs. Una na nga awagan nakapaman ang maala na timpaw it ko. Ngam aging gait, awan pa'y laang matawag na. Tinasayaan, siyak laang ang timangawag kan kwa na. Apay ngay akas to'y matan ti adda iti messenger. This person isn't available. Kuna naman tan. Nagloko na. Inlak nagsamatan ni Briggs. Ay. Saan ang mabalinda ito eh? Saan? Day, apa yan, Flore, anak ko? Anya ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samay. Ni Briggs na. Apay ni Briggs? Linoko na. Ha? At dagayang asawa na. Kat tinasakit, intalay na ti kwarta. Anya? Ti kunana, patuludan na kiti package. Iso a pinauita kiti kwarta. Ngam saan matgayam tayin taray ng ti kwarta, nana. Daytan, ti ibagbagami kinitatang mo, anak ko. Nana. Nung nagtangkan tumat nga minti ulong. Anya ngay ita, sigamot lang tinayaw awan, gapo iti aramid mo. Jakmat nam naman nakastay taramidan ni Briggs kanya, nana. Jakmat ang mo alukon naklang gayam. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Intun maminsan, di ka ngamin basta mamati kadagiti nasasamit a balikas. Nang runa, no di mo matam-amu unay di tao. Katsapay la kumata pagadalam day taan na pasamak ka. Okay ka laan ka di, Flore? Andrew, apay nga ka dito eh. Namuha ka na ng kinitatang mo tinaramid ni Brixing ka. Isungay mayak. Anya, una yung dana ng kantatang. Agraman day ta, napanday bagbagakan ka. Di ka din agungit. Concern dala ang matking ka. Oh, at titipan niyo. Nalinis day ta. O sara mapangpunas di talwan. Agyaman na. Awan ang yaman na, Flore. Awanan ba inday dyan, Briggs? Kunaklakit din na napuno kanya. Ngamsaan matgayam. Linoko naklagayam. Nasakit tinakam ko, Andro. Nagsakit. Mala. Isangit mo lang, Flore. Isangit mo ti sakit amarikrik-nam. Iti kasta. Mabawasan ti dagansin di tabarukong mo. Di kagdalang. Tadak lang di ti adungag. Kinmangandingay kan ka. Sa dino tayo ni Flore, bakit? Remuarda ki ni Andrew. Malay, kanayon labot ng koyaw. Wan nga raw, banag apakaragsakak unay lakay. Patong palsakit, hindi kaya't mo, bakit? Kaya't kungaan niya, Bartolome. Di kaya't mo agbali na manugang tani Andrew, Sapay la ko mangarod ata kasta lakay. Awan pa panan na bakit? Masigurado, ngay sudan tumitlang tagkatuluyan kini Floring anak ta. Ay, malagip ko manan ti kasta unay apananguy uyaw ti anak ta idikin ni Andrew. Huli nga rod, ita, isudan tagkuy-kuyog. Dahitaan niya ko dada narigat tagsasaw iti patapos. Tadi tayo mo, dagiti mapasamak ka, dagiti sumarsaruno, kaldaw. Sorry, Andro. Sapay ko matamapakawan na kadagiti saan anasaya at ngimbagbagat idikan ka. Awan day jayan kanyak, Flore. Amin tayo kitag biddot. Amin tayo kitag basol. Ngam tunggal biddot. Kan tunggal basor ama aramid tayo. At dalat tamad kung daw ay makamiris tayo. Andro, San ka kailangan nagkid daw iti pamakawan? Napakawan kan, Flore.
tinapatag kita kanyak kat naka-Ameriskan. Agyaman nak, Andro. Awan na nyaman na, Flore. Andro, Adda ka di ba kam? ay ayatan na ka di pa'y laang. Ha? Adda ka di pa'y lugar ko dito puson. Iti ka ano man? Saan ka pulos anay ka dito puso kan panunot ko, Flore? Agpaysa. Wan. Ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay, Flore. Agyaman nak, Andro. Kat ulitak manantag kitaw iti pamakawan kan ka. Sorry kadagiti madingain sa usawang kan inararamid ko kan kay ti kalabas. Kang runaan iti amin. Pasensya kan no itala ang anakitak ti kinasayaat mo at tao. I love you so much, Andro.